5th of March. And Pomponai 6th of March, no. General air grow. Fufuo party. Weni wosum uhunim wasum. Diobetiani tintin. Now I heard say I was my baby kitchen. We a Gaia's kitchen special and a special feature Afripap because Fufuo party Tim aduane ne ga yesi ne mehu aduane na me homo nyina soro mo nyina bombe ma ehusie ama otwedi ampon se obo soil e me etimi dua abanche e de benya special guest wa ha me the sister Sandy be a guy Afripap yankwe Afripap yeah dear yankwe Afripap Fufuo team. Oh, yeah, guy. Just a way, no. I get proof of 4 parts where they program with the amount of war. And now, no be some so bob and your Orion quine. I'm so up a quarter and quine cram, was 6 March. Jedi be who kill Afri, Aquaba. Yeah. Only our graduate. Bear 5 years, COVID time. Bye, a guy. My Miss Ambo beat Afripa. Afripap. Yeah, dear. Nene dia ni evanwa. Sister Sandy. And na dia be ebunebunu. Ebunebunu kwan ni fufu. Wo se prapra kwan no. Na se 6 months there ampa ye bedwa because na mpo na dia ebunebunu be hia mi. Afrihwe bibiye. Na chese ohun weda no. O say we. Fufu yi. Aish. Niamani so look very neat. I mean, yamobo so dia na wo wa ha say. Oh, ebunebunu dia se we nya nwa na nya ebunebunu. There be we guy. Nti ye won wa wa ha. Ye wo beef wa ha. Kotodwe kakra. Enna kako no. Kako wa ha. Bonde. Momone. Aish, ha be bon kama pa. We dey ginger na ye dey bo ase. We hu we dawa kakra. Eh, dey asem kra na Africa. Na we nya asesa wa kakra. Kosommo. Kosommo kania. Edem. Me kwato no pese odwane jan but obowa Fufuo no be. Me yesa yire no because pese oyo no oye. Nti no nkwato no. Where oya bi count them near nkun count them near me. Ye nya nkruma to so na chese Fufuo na guy. Asset na say asset and sa. Na moko. Yes. Ye wo konsusa. Hey, what is ebunebunu without prekese so a draw found so we ready akọ so Afripap where o dey ntema na ayi wa no kwa ready why na ye na ndwane na menga mu a menwa banche na start keka bo mu ana fi ai be hye nkwan na se wo ye yakwa menwa banche because on say e cha na edwo aduane de o de aba na o de aba ye be die nti na de ba nti eno ane no ye nye nti o de na de kan e de gumi ye be hye nkwan na se nkwan no ye de ye beef no to ye we mu ana we mu okese no ayo ye do so we ha o sa ha boma do so Fufuo party time on so e kwa no mu kra you wagina he ti no eni na ene de ebon ni na fry ni ahia eno na e ma ni flavor no abusia Fufuo party a seat of March where they proper kwem na wo hwese je pra kwem mponi na ha be bon wa d-day no the whole street free traffic to traffic yenim ne ye chi ne be bia beje nkwan kwa kwa yi no nwa no we here for the ni bia because we are in temla mi nidi ya so kura ya temi nidi Afripap abotre abotre o yo ya saro barima me hu se de be ofufu me nidi na menam ti ye na me nidi eti o de nam ni na egum na o be blend ya na betwi na me mo awo Mr. Sandy ye betwi na blender ba da ben ye kone local Afripap nti na se efie ni fie Afripap ye kan nyina me hu so odokunu bi da wanim ho a wo se eno no eda ho afekra enye hwe ede edokunu no Afripap wo atokun dokunu Afripap wo ewio dokunu Afripap ewo ebro dokunu so na ya ye in such a way say ya serve lunch okay yes also ye de ye ubetumi de etukwan etumi da ho afe ensuo no ye chi open nsuo na me sama on order for Fufuo party ye pra kweboa nessa yeah chef guys now on come and mention me chef chi Mr. Sandy man she me Mr. Sandy still ba be ye Fufuo na say fa I mean fa wadro ni woman no na mo hu say ni abre kra wa ha yeah say mitimi dia wo kan just say woman we dey shop bad dey so say bebe yama ya wo
Ningina ye issue about cost. Nti ebe chicha je ne garlic ni ginger no. Ye chi no so de. Nti on say one e ho etro. Nti e de ayewa no ye betwim kakra na tututu ni na akọ ansa. Na mbese obi so pese e ho tro ni hwa de tomatoes egu ho ete netro no. So say e betwi wa ayewa mo. Sa ye twi wa ayewa no na nsuo kakra wo ho wo twi na chese ni na yekọ. Na de je say ye sua bibia. I hope say also wo peke moves no because yes wo pese enwa ho tro free a wo di gu ayewa ne nsuo kakra watwi. Enye say twi coffee o. So wo horo. So de eta no yi ho tro. Okay, but fish no akoso moni ade na beben ane e di gu. Na me ya enyam. Exactly. E say etumi bubom. So etumi kam. No say yes wo renam. Asemo say beben no fifiri kra na etimi. Aduane de me pe o me. That's not diabo. Yes, me didi amenya kese re me. Didi a de metia na sense ye wo me kweka ko 40. Na me sra wo. Me nua amenya kese. Fufuo e metimi adi na no pa awie anwumre. Kwasi ada kwasi na dwo. Nshira nko a. Me nua de metia na metia. Nshira nko a. OPDC odi kakra na ye. Ne funa kwa. Ya no hono ba. Eti 6th of March we share wo anim ha sei. 6th of March we share e wo anim ha sei. E we kwa ho popo ye kra mpo no. Eno na twagu aha ebunabunu na ebesun di me se we owio nkwan tilapia soup aponche ne akoko ne kwa yare a brane ma nwramunam opuro koto nwramunam ne kwa be owio na hwan biem akrantie ye ja akrantie kra nti no we na ya wo keche udwitwa je ne ho se ko we ni udwitwa je ni no oh Sister Sandy one say ehun suo no last one is say ehun hia what the be nkwan no a man flavor no a man flavor no ntino je ne chicha o keche dia me mpe kora kore e se madani akata wan oh Sister Sandy efie gina say ya nya afeila efie gina afripa fu chicha na je ne no wo wani ba ya say ya ma wani o ya say yi ya just ya nananom timi twa ya ntro kora do ya nananom so chicha ji so obesa o ya ade ni to kan wa shake a o se show chicha na ekọ wani ya yare o wani su nyina nsuo na e product ye na edu bia sa ba na boa o say your dry ice it is when it tire e ya wo obọ na ni krampa na ye ne ya na che se ni ts no ne ni suo na wo ne ni no e no so enti de adekunti na mo kasa no o say ye na nanom no mo ni ma de o mo ni ma de anya ne nkwala ye o mo gina TikTok mo ni ma de pa na nanom de kaka say when ni prusio na che se mpen ye ye hise corners ni na ya ba because many abusia aduane kakra ebedie je ne me am gina ho mi nso yo na osun when I say from an above for the side wo da wo twitwa ba me pese ka me de mic ne kwa to oso but aka wa be you know di o am say ka me nwa banchi open di ba je mic no na me hwese na me dwa banchi wa ha say jina haya na sum ye beja banche bi we ye beja gu ye njangu we mo so kam ya be nkuma o Sister Sandy ye twenu enka wonzo ade na afi papa yake na nim say nkrofo nim say oya shepe a nim ade ye na ye shepe no ye hu Sister Sandy Sister Sandy bi anka oya na me bwa mbesie na me di ko obi twim na metimi totom ma ne na me ne be pa me cho say sister ye free just what ye shepe kwa de anka dia na oba de we shepe udu fie ko sa woro no sa woro shepe no na so udu fie betu we go be make up na fi na udu fie wa o di make up ko jina ke chia na we TV so na ama de esi nesi na aba na sa usu aye de anani me dada ani wo jere me ga se beni me kama ya be nkuma o but me school teacher bo me ama me de me nsani fast at chroe nti ama se sei no be nkum no be nkum ni eduma bi o me yi duane fi do ma ba nche ni afi oh
Entwem nketewa na abentem. Mema mu cry wedge na hang na mu nyina mu be wo fufu. Oh, mbewo. Ebi mo rere banche wo be se mere ho ana yenko. Oh, yenko. Yenko. Ada je ni poso. Yenko. Be rere ho ina bene. E be bia me yedidi. Ebe na ebe kuja nso. Oh, sister Sandy me haweni. Hwe. E kwa so de jene wo ma na edo. Se jene na yi nam no ho ayi nyina afri. Na pe pa meni sa na ye no. Shembotom ebi shem. Hey. Radi chede mi we. Oya we ko we. And then pony, any sit. Sit dear. Afri pap. Sister Sandy. Una be kumie. Sister Sandy. Said it. When ma toshi. Yes. Yes, she be fa. Phone so dina no pay de pa o. Hey. Oh fresh. Anopa tutu nya so bi o ye correct a. No sia utapan. Pan so e na kwanya so a wonya correct de. Wona so 12 kama kokura ni enhwi se fadi doko. Sasandi o passe mo. O ma sem kan wa we de mashrem wa so no. Sasandi o passe mo. E de ja. Hey. Fufuo de ani fifiri o ko troba de ne fifiri kakra so. Troba for na. Yes, this is a technology abanti troba ni sheda anye tintim sa. There be the phone so dem dey nye tintim amempe. Sa de we argument e wo ho. Sisi no tintim no any machine no. Sisi a mo se de hin ne ye. There be na fufuo de se eti. Minwa banch ni nyina de. E pa chon ani. E na ma na be wo yi. No mo kra yi wa ha yi na ubeja bi. Sasandi. Se hwiyo so. Ubedi fufuo. You when you ready so go. Obi wo ho nim di bo nim wo. Omudi na no besua. Papa, lembrando. What's going on? Obanchi baby out on na ya na watch me why. Mate. Come on. Mate. Hey, Afi pap no. Sister Sandy, no. Fear unim drum. Oh, Sister Sandy, a guy. Why when again? That's my raw guy now. My roddy macho. Sister Sandy be a guy. Na so lodi fufu. Hey, that's it. Yeah, ninja mo.
And just I will be ready. Kadeka. Eh, na fufuo na mungi na mabwebwe ahia wa ha ekọ. Fufuo kakra na nti mungi na mu twitwa mu ha na de prekese kwa na etoto na mu twwa mu prekese. Ah. Afi pa bu judi mo mantem. Banche no ano no ho. Ene bo chire. Said you no so see about time no. What you not a friend and OP the me producer no. Teacher, o ma me de me san ni fatro e Mr. Wow, Queen. wow. Ah, Wow. because still na me. Still na no. Left na neko. Still na ben kuma ni wo mu. Me dia ben kuma pra wo. Me dia ben kuma senior ma. Oh. Ma me ntimi mfa ntworo. Ti me nsa no de enye fe kura. What's that? So no na no mo no aduane wo kitchen no mo tonyo ma ekoyi ba. Today enyume na person. Ekoyi mama. Afri papa ekoyi baba. Ai. Mega kotone ye nwa. Aba. Fufuo pati Yeah, where ye dey waka pedi. ni? Oto na kasa opese oka. Ibe oza kotone ye ni sie ono so de no si. Opese osie. Wode no ho ka me ye. Twene bie. Kwato aye bere so ye gaga ye se. Ekoyi mama. We die. Ekoyi mama. Hey. Mega kotone ye nwa. Aya. Ekoyi mama. Aya. Afri pap dia. Obia se ni fufuo ye. Aba. Ye dia ti fifi. Hey. Ye be dia ti fifi. Ah. Meka koso bonenwa. Ai. Beef kakra so ni po. Ai. By now you go be away. You was where here. By now for futu. Yeah, I was said that for me. You might wait here. Yeah, my apple at it. I mean, show you. Yeah, what's mine? Hey, queen. Say yeah, can you send and show my super coso on the 9th? You have to go back to the Thursday. The question now and show my finals. You have a good one. Hello. Sure. I'm ready for Sunday. Bobo back with CRS. I be your ima. Anyway. Now, for 1 hour, you can say my swear what. Me to kakra so ho. What to manage you. Yeah, you got it. But I'm making that. See what I want. I'm in my wife and side. Sa. Come and work in university. Esa Sunday say, "We be na chese." Na papa ni wo prio. E ko to aye be fun so na unye ja ho kakre. Opre chinisem. Na be. O person chese. Oya guy. Tissue. Seriously. Inside. Still. Hey. Sasa ya ye de ya bon kwan na se awie.
Say the name ginger garlic. Me for no garlic. So what is it? A tusha kakra. So Charlie, mebo. Mebo nkwan no pay. Mebo. Koto kakra ka ho. Mebo. Enwa kakra ka ho. Mebo. Beef kakra ka. Mebo. Mebo. Happy papa dear. Mebo. Oh yes and Mebo. Ano pe dear. Yeah, the new man say we've crossed over. Actually, saying I'm Adom on the 6th of March. I was the forecourt of multimedia. War Kokomlemleha. Yeah, the Serge Medica say we ebebro. And you know already, Fufuo party. Yeah, the bebro to be part of it now. Intimi Indi and Como, the Bibi and Koso Kama and Farmer. On the 6th of March, now yeah, the Tatas. So the answer will do a portrait. So in terms of inquiring, be our personum. Say banchi ana manken fufu body fufu bayre fufu whichever here enkwan bia so rere ana say UN soup ana say bunabuna ana say ya bekwan ana kate kwan no nyina so be ready e wo hanum